Hi ku ya hi va xikolo, Tshabalala a dakwile loko a fika exikolweni. Va hehla leswaku a ri na xibalesa xo ka xi nga ri xa ntiyiso, ku chavisela ku ri va n'wi nyika beke ya yena ya xikolo na cellphone leswi a nga tekeriwa swona endzhaku ka loko a lwisane na ntlawa wa vadyondzi va ka matriki hi xatolo wa kona. The other day, the said learner came with what now we can confirm is a toy gun back at the school. Obviously, the intention, according to the family, was suspect that it might have been to come and then defend himself against the people that have taken his cell phone. And in the process, there was a scuffle where a teacher and the general assistant were trying to retrieve the gun. And the family is of the strong view that during that process, their child was seriously harmed and attacked. Hambileswi vatswari va Tshabalala va pfumelaka leswaku va swi tiva leswaku n'wana wa vona u na xibalesa xa ku bayizisa, va vula leswaku swo tala swi humelerile exikolweni ku tlula leswi va byeriwaka swona. Swin'wana swa swihehlo i ku Tshabalala u bohe nhonga ya ku tlanga golofu. Va Ndyangu va vula leswaku a khwita naswona a khwayekile ehansi ka tihlo loko Maphorisa va n'wi chicha ekaya. Ngiyavuma mntanami bekasekwesinye isikolo ngasisikolo sakhe. Ngiyakuvuma lokho ukuthi kube wrong, kodwa ngalelo langa afika ngalo ikolo zonke bezikhishiwe ayozilandela umuntu wakhe, girlfriend yakhe. Umntwana uhamba ngolosibili nje uyofuna i-school bag sakhe ne-cellphone yakhe. Sebayitholile leyo toy gun leyo bathi uyiphethe, okay umama uyiconfirmile endlini ukuthi uyibonile. Sebayitholile leyo toy gun leyo umntwana ayiphethe. Amandla angaka ukuthi azashawe kanje. Asuke laphi? I-security yesikolo iphatha kanjani i-golf stick igadini lapha? Abantwana uriyiboshwa. Loko va Ndyangu va tshikelele leswaku ku na swin'wana swi nga vuriwiki mayelana na rifu ra n'wana wa vona, Maphorisa va pfule dokete ya ku endla vulavisisi. Police are investigating circumstances that led to the death of a learner in Tsakani. We have since opened an inquest docket. We are waiting for the post-mortem results that will confirm the cause of death, but we've started with our investigation. Siku ra nkosi wa Tshabalala ri ta tivisiwa hi ku famba ka nkarhi.